I ćao drugari, Torima ovdje. U današnjem klipu pričamo o Balkan Tube Festu koji je održan prethodnog vikenda u beogradskoj Kombank dvorani. Pre svega želio bih da kažem da sam kao novinar portala za kulturu i društvo Pasaž bio na Balkan Tube Festu, a tekst možete pročitati na samom portalu, a link ka tekstu nalazi vam se u opisu ovog videa. Pre svega želeo bih da kažem da sam oduševljen ovogodišnjim Balkan Tube Festom iz razloga što je održan u Kombank dvorani, nekadašnjoj dvorani Doma sindikata, koja je po meni pravo mjesto za realizaciju ovog događaja. Također, ovaj Balkan Tube Fest je bio poseban za mene zato što sam pomogao kolegama iz Džumbusa vezano za njihov videoklip, a uskoro će biti i moja izjava za Džumbus kanal objavljena na YouTube-u. Također imao sam prilike da nastupim sa Džumbusom na velikoj sceni u njihovom challenge-u, te sam ispio jedan miks koji je jako zanimljiv, a između ostalog u tom miksu je bilo i ulje iz sardine. Sve u svemu, moje mišljenje o Balkan Tube Festu je da je to jedan predivan festival. Također da ne zaboravim, velika podrška i like direktorki festivala Miri i ostalima, da ih ne nabrajam, koji su svima nama doprinijeli, to jest koji su zaslužni za to da je Balkan Tube Fest realizovan. Ljudi, sve u svemu jedno veliko iskustvo, hvala vam za to i hvala vam na ukazanom poverenju. Nadam se da ćemo sarađivati u nekim narednim projektima. Samo postoji jedna mala zamerka s moje strane, što se Balkan Tube Fest održava jednom godišnje u Beogradu. Ali to zapravo i nije mana, s obzirom da je Balkan Tube Fest godišnji summit regionalnog karaktera koji skuplja sve youtubere Balkana. Također ovu priliku bih iskoristio da sve moje prijatelje i pratioce pozovem koji su u prilici da 21.10. prisustvuju totalnom džumbusu koji će se održati u areni Zagreb, ja mislim, ali sada ću da proverim. To je veliki spektakl koji organizuje Džumbus. Tu će biti mnogi naši youtuberi regionalni, kao i svetska zvezda KSI. Tako da, samo da vidimo jel dvorana Zagreb, Arena Zagreb, pardon. Da, 21. u areni Zagreb, totalni džumbus. U opisu ćete imati link ka sajtu eventa Totalni džumbus, tako da ako ste u prilici, slobodno dođite. Ja nažalost zbog ranije zakazanih obaveza neću biti u Zagrebu, ali znam da svako ko dođe lepo će se provesti. Pozdrav drugari, toliko od mene.